ima sve napravljeno, drenaža i tradicija se moja zna, nema lutanja, prava skutanja, Donji Vakup, mesna industrija Bajra, ove godine pada 4.8. I on mi je džaba pivu dao, kaže. Ali vratio mu je duplo u Šestanovcu. Da mi vidimo, čekamo Azova, Paške, Jukića Brašnarevića, čeka ga Jelenko. Dobro ga se sjećamo ovdje nekada prije, ja mislim, 2 godine. U arenu dolazi i bik Azov. Pozdravimo Julijana Jukića Brašnarevića. I Mio je tu. Gdje je Roko? Ima li Roka, je li tu negdje? Više sreće drugi put Azovu, Paške Brašnarevića. Mi idemo dalje i nastavljamo. Sljedeća borba, 5. borba, 5. par. Priznan, mesna industrija Dušići i Kukan Osmana Selmana iz Kiseljaka grada.